Pozdrav svima, hvala vam što ste došli. Vidim ima nas od svugdje. Hvala vam što ste danas evo podržali nas, znači u ime organizatora, u ime ovih ljudi koji su preživjeli Marš mira, znači da vam se zahvalim. Ono što ću vas sad zamoliti je da na poleđini svojih kartica koje morate imati, imate kodeks ponašanja. Ja znam da ovdje svi su došli sa jednom namjerom da odamo počast, ja znam da neće biti problema, tako da samo ćemo se malo pridržavati reda, kolone, nema preticanja. Pustit ćete ljude u crvenom, vidjet ćete Merim, evo Merim će dići gore ruku iza. Piše znači medic team, molim vas, medic team kad prolazi, svi stajete, mi moramo proći. Za sve što bude bilo problema zdravstvenog tipa, stanite, recite, neko od redara ima Motorolu, uvijek će se javiti, podršku imate, znači nemojte se sikirati. To je to. Znači, uživajte u vožnji. Naš dolazak se planira oko 19 časova u Potočare. Molila bi vas da prilikom ulaska u Potočare imamo pola sata da odamo počast i da izađemo. Molim vas, bez prevelikog zadržavanja, krug napravimo jer moramo osloboditi prostor i za ostale učesnike Marša mira, a vjerujte ove godine kažu najviše od početka Marša mira kako se obilježava. Još jednom hvala vam, ja mislim da je Refa tu negdje iza mene i u stvari momci, nema ga. Tu sam. I molim vas, samo nemojte preticati kad budemo vozili jer loš je put, znači ako vam nešto treba i to imaju momce redare, njima se slobodno možete obratiti, ali nemojte preticati da stvaramo gužvu ili to, jer loš je teren da ne bi nekome se šta desilo. Od prilike svako 20, znači ljudi ide jedan redar i tako opet ćemo probati da podijelimo i sjećemo kolonu. Ima nas 10, imamo svi iste majice i akreditacije, znači mi kad prolazimo nešto se dešava morate nam ustupiti mjesto. A odmarat će se svaki sahatak od prilike tako i ako se zaostaje nije problem, čeka se i skupit će se. Neće niko ostati, šlepat ćemo se, pravit ćemo što budemo mogli praviti, imamo neke mehančare ovdje, tako da bez brige.